guys, phone yawe ikubwira ngo storage iri full, ntugahite wihutira rero kwita ugurisha phone yawe. Muri iyi video ndakwereka uburyo bworoshye bwakongerera umwanya wa phone yawe ukayikoresha neza kandi ukabasha kubika amafoto yawe, video zawe n'izindi file za phone yawe. Reka dutangire. Wowe nimba uri mushyashya kuri iyi channel, ndagusabye ngo ukande subscribe unakande ku nzogera kugira ngo uzabone izindi video nziza cyane twagiye. Just uburyo rero bwa mbere wakoresha ni ukubika video zawe kuri ahantu bita kuri storage file. Storage file rero ni twavuga ko ari nkaho ni Google Drive. Google Drive ndabizi ko benshi muyizi. Google Drive rero ni application igufasha kubika file zawe iyo ariyo yose, yaba ari video, yaba ari document, yaba ari music, uyibikaho. Iyo Google Drive ibiconnects n'iki na email yawe. Rero iyo ubitsaho amakuru aba ari mu uyafite nyine kuri twavuga ko ari free spaces, nta mwanya abafite muri phone yawe. Ubu uyafite gutyo uyabona ariko atabitse muri phone yawe, ku buryo niyo watakaza telefone email yawe wayishyira mu yindi phone ukabona nyine izo documents zawe n'izo video zawe izo zose. Just rero ubwo ni uburyo bwa mbere wakora ukabasha kubika amakuru yawe byizewe kandi bidatwaye n'umwanya muke muri phone yawe, ku buryo ngo phone ngo umwanya washanye ngo kugura ngo phone nini ifite storage nini. Ibyo si ngombwa guys. Ugomba kubika amakuru yawe kuri Google Drive cyangwa kuri cloud storage kugira ngo ube wizeye umutekano wawe, kandi binagabanya gutwara umwanya munini umwanya wawe ugombye gutwara na application. Ubundi buryo bwagufasha kongera umwanya wa phone yawe ni ugusiba icyo bita app cache. Murabona application nini cyangwa izi application ntoya za WhatsApp, za YouTube, biba zigira icyo bita temporary file n'amakuru atarambye. Rero ayo makuru ugenda ugafungura iyo application cyangwa ukagenda muri setting ya phone yawe yose, ukahita ugenda ahantu handitse apps. Ukimara kugenda ahantu handitse app, uhita ugenda ukareba app ifite app cache nini. Iyo app ifite app cache nini ugomba kureba izo app cache zayo ukazisiba, kuko izo app cache zayo ntago uzikeneye. Ugomba kuzisiba kugira ngo wongere storage ya phone yawe ni ugukoresha memory card cyangwa icyo bita CD card no memory card. Niba phone yawe yemera CD card, ushobora kuyikoresha mu kubika amafoto, video n'izindi file kugira ngo ubone umwanya munini muri internal storage. Rero hari igihe ubundi application za WhatsApp, za YouTube, za Instagram ziba zitaye kuri phone indani. Muri kumva rero iyo phone yuzuye izo application zindi ntabwo wazestaramo, ariko ushobora kandi izo application ikindi gitangaje ntabwo wazestara kuri memory card cyangwa kuri CD card. Just rero ugomba gufata video zawe na audio, izo movable file ukazishyira kuri memory card, ku buryo nimba ukeneye kujya kwa updatinga indi application cyangwa kuyidownloadinga izabona umwanya uyijyamo utatwawe n'izo video. Kandi video ntabwo ari ingenzi cyane, ugomba kuzishyira kuri memory card just kugira ngo wongere maximizing internal storage yawe. Kandi ibyo binafasha iyo phone yuzuye cyane bituma iraninga gahoro. Just ubwo ni uburyo bundi rero wakoresha kugira ngo kugira wongere storage ya phone yawe. Ibyo rero bimwe mu byo wakora kugira ngo ubone storage nyinshi muri phone yawe. Niba phone yawe yari yuzuye, gerageza izi nama ubone itandukaniro. Niba iyi video yawe igiriye akamaro, kanda kuri like, follow cyangwa subscribe maze unategereze izindi tips za phone. Just ni bice technique isanzwe. Ciao.